chalai zirlai na zonglai coaching kal thei si lo coaching kal na tur nei lo narwak tharlama piang shedu boxi ini em na dil dona exam syllabus exam pattern study materials le khabu lei tur shelo ini bokem tin in hatho du zong mila le khazir tur subject la tu big le care or guidance mamo ini bokem online atanga application form fill up dan thiam lo ini le zelem chutiang ho big tan liaw asiam ka channel Kamliana YouTube channel membership lo join la membership join de tana WhatsApp le Telegram group siama ron join ro le naruak tharlama piang Mizoram pon le Mizoram chungami te advertisement details le syllabus question thlui le study materials tha kanin ko mu thina tin online atanga application form fill up thiam lo te po kanin pui thin thingtlang zo ka zir lai te sum le pai har satna nei coaching tha kal ve theilo te tran pui hi kan tumber chuani membership offers cheng somnga le pokwa tanga cheng za le somnga le pokwa in kar idu bera khan lo join mai don nia arsat nai nei ni chuanin contact WhatsApp number 8131934113 ole masaberin Google Chrome kan lu tanga ssc.nic.in ti hi kan click down ani kan click zon huwa chuanin SSC official website kan lu ta login option a hianin registration number le password kan nei to sa kha kan chulu don ani chumi zo chuanin captcha code alo oma security code kha dikdawin kan chulu tanga chumi zo chuanin kan login don ani login kan click zon huwa chuan SSC keimani account dashboard ta kan lu tanga achunga hianin admit card ti option oma kan click anga kan click zon huwa chuan address contact number le URL telo omani keini North Eastern region bi ka chuanin tuna kan hmu mek hi kan click anga North Eastern region kan click zon huwa chuanin recent updates ti khalo omani kan en thlanga apathumna hianin status and e admit card for constable exam 2021 oma click here ti kan click anga kan click zon huwa status and admit card ti option lo oma anwaya hianin registration ID number te tin date of birth te kan chulu tanga chuanin kan en thei don ni ani lo pon roll number te date of birth mangten tin candidate name kan hming le date of birth atang te pon kan en thei bokani tun chuma hian a registration ID le date of birth mangin kan en don anga kan chulu zo nuwa chuanin click to know the status and admit card ti hi kan click don ani kan click anga ti chuan kan scroll thanga to bera hianin candidate registration number te roll number te tiang khalo oma ti chuan exam date alo bokani December ni ko ania exam hun hin anglawa reporting time dar sari chanwe exam time ti telo oma tin exam city a hian Aizawl Mizoram chon Aizawl kan nei ta ti chuanin exam city Aizawl ni tani exam city ka Aizawl ani mai ro chu Aizawl khan Shrang Bana college nge PUC nge MPSC hall ti kha kan shalo ta khami kha she tur chuanin anhoi berami download your admit card ti hi kan click don ani amai ro chu December ni nga tangchawin hei hi activate don ani download your admit card link hi chuwang chuanin tuna chuan la ala download theilawa kan soi tong khanin kan admit card download hun le kan exam hun khain anglowa chuwang chuanin kan login huna kha kan chinchia don nia tin reject palte kha om theya kan application kha SSC lamin an lo reject ve theini ka tianga application reject kanomani chona region kha om dona ti chuan SSC official website kan lu tanga veilam chunga hian feedback ti hi kan click don ani feedback ti option hi kan click anga chuta chuanin fill up tur alo oma subject alo oma 100 characters aya tam lo ni turania kata khanin kan complaint chan kan har sat na subject kha kan zia kanga full name email ID kan enter bokanga residential address kan permanent address khani donani chuanin feedback comment si omboka heta hianin kan har sat na kha entinan an rejection ber hi atam bera chuanin passport photo a date khami
passport kan lak ni date ziak lo kan ni thine khami wanga reject kha kan ni thina chu wang chuanin approve kan ya ti swal palani a email in kalo thon thengem tiang chi khanin an khongai na kha kan va deal don ani chumi zo chuanin submit kan click anga hemi kan complain hi email a kan lo ngai chang to don ani chumi ni lo po in adang le a chuanin tuna kan hmuang hianin regional office address te email address te oma Northeast kaini big tan chuanin Guwahati Assam kha ani dona website a hian tuna kan hmuang hianin apali na hi kan click don ani tin email address anda boka email address a hian kan va private anga kan va be pop thei bokani tin phone number a omle boka telephone number anda hianin kan har sanate tin khongai deal nang chi te complain nang chi te kha anma ni kan va thon thei bokani